ħafna ilhom jistennew dil ġurnata speċjali li Morena tiġi l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta u titlaq lejn is-Serbja biex tusem fis-semifinali tal-Eurovision dan is-sena fis-Serbja. Għaw ħafna nies li bdew jaslu, il-diversi fotografi, camera people, Morena, oħta, raġel tagħha, insomma ħafna mill-board ukoll, iż-żeffina li qegħdin hawnhekk, Filip, Gerard, il-backing vocalist, l-unika backing vocalist Maltija li ħajkun hemm Annabel, qegħdin hawnhekk l-airport jistennew ħajamlu check-in minn ftit ieħor biex imorru għal din l-avventura inkredibbli li tent se tkun inkredibbli u speċjali li ma jistax insib kelma oħra minflok inkredibbli u speċjali. Yes. Can you tell everyone to vote for Malta, Germany? Yes. Your friends, your family, everyone. Serbia Eurovision 2008. Narakom f'Xarabank live mis-Serbja. Auguri Morena, għandek ħafna tjulek il-fans, għedulek il-ritratti jara. Xarabank live mis-Serbja u minn Malta. Trid tkun magħna fl-istudio ta' Malta? Ġempilna jew ibatilna email.